Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan, Mursyid Thariqah Khalwatiyah Yusufiyah, Ayahanda Syekh Mahyuddin Jamsi, yang terhormat anggota DPD RI, Bapak Dr. Haji Ajib Padindang SEMM. Yang kami hormati Ketua RT, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Talasa SPD MM. Yang kami hormati Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Goa beserta jajaran Kakanda Sahabat Fatahuddin Lewa. Yang kami hormati pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Kakanda Sahabat Imran Arsyad. Dan yang kami hormati dan kami banggakan para hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikul haqqul mubin, allazi habana bil iman wal yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi akhyarin ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Tuhan semesta alam yang dengan nikmatnya kita berkumpul di tempat ini untuk menjalin silaturahmi dan mendengarkan pengajaran. Tak lupa salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memimpin umat Islam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, acara ini terselenggara atas kerjasama Majelis Zikir Thariqah Khalwatiyah Yusufiyah dan pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Goa dan didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Kemuning Nusantara Production. Sebagai pembawa acara dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, maka langsung saja saya akan membacakan susunan acara. Adapun susunan acara adalah sebagai berikut. Acara pertama adalah pembukaan. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara ketiga, pengantar sekaligus pembacaan doa. Acara keempat, pembacaan kitab Al-Barasanji. Acara terakhir adalah penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita memasuki acara. Yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita membuka acara malam ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Dr. Hajjah Siti Naharia Hanaping. Kepada Ibunda disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pengantar sekaligus pembacaan doa oleh Mursyiduna Asy-Syaikh Mahyuddin Jamsi, Mursyid Tarekat Khalwatiyah Yusufiyah. Kepada Mursyiduna kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa bihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala
Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati orang tua kami di sini, Pak RT, yang saya muliakan dan saya hormati Haji Adib Padendang, dan juga merupakan orang tua kami di kompleks ini. Yang saya hormati Ketua Gerakan Pemuda Ansor Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang hadir pada malam hari ini, hadirin dan hadirat dan anak-anakku sekalian yang saya muliakan dan saya sayangi. Pada malam hari ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Jadi pada malam ini saya tidak ceramah, karena saya bukan penceramah. Ya. Terima kasih pula sahabat saya, Haji Samsul Bahri. Beliau adalah anggota Partai Nasdem, Ustaz. Nasdem Kota Makassar. Tadi baru saya ingat, karena begitu sibuknya bersama teman-teman di sini. Alhamdulillah saya buka-buka HP, saya ingat. Yang mulia sahabat saya juga, pimpinan pondok pesantren yang di Biringbulu, Malakaji pesantren, ya, Markas Tarbiyah Islami. Pesantren beliau ini termasuk pesantren wisata di Sulawesi Selatan. Jadi bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, yang ingin berkunjung ke pondok itu sekaligus berwisata alam di sana. Pondok pesantrennya di Malakaji sana. Hadirin sekalian saya hormati. Saya perlu jelaskan sedikit bahwa terselenggaranya acara ini itu berkat kerjasama beberapa pihak. Antara lain adalah Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Goa. Yang kedua adalah Majelis Zikir Khalawatiyah Yusufiyah. Ya. Khalawatiyah Yusufiyah ini sebenarnya sudah lama. Tapi yang dikenal di halayak ajarannya Syekh Yusuf adalah Khalwati Yusuf. Di antara 13 tarekatnya Syekh Yusuf, tarekat Khalwatiyah Yusufiyah ini di dalamnya adalah ada 6 tarikah. Jadi wirid-wirid yang dilakukan dalam jamaat tarekat Khalwatiyah Yusufiyah adalah wirid dan amalan-amalan dari 6 tarikah ajaran Syekh Yusuf yang diterima secara bersilsilah dari beberapa gurunya di dunia seberang. Syekh Yusuf ketika selesai rapat di Balak Lompoa sana dulu bersama kerajaan, setelah itu pergi, singkat ceritanya, setelah itu pergi lalu merantau ke luar negeri, ada beberapa negara. Dia berangkat berusia kurang lebih umur 19 tahun. Singgah di Banten, lalu belajar di Aceh ke Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Sebelumnya belajar dengan beberapa guru di Sulawesi Selatan. Sudah ada beberapa ulama. Yang kedua, belajar di Cikoang kepada Syekh Jalaluddin. Singkat cerita,
Setelah Raja Goa dari perjalanan panjang Syekh Yusuf pulang kembali ke Banten, setelah menjadi ulama besar dan diakui oleh beberapa ulama, guru-gurunya di luar negeri, maka Raja Goa memanggil kembali pulang. Tetapi saat itu ada tugas-tugas berat sebagai panglima di Banten, sehingga dia tidak sempat pulang. Berangkatlah beberapa tokoh di sini, antara lain adalah Kareng Karunrung dan Puak Kali Sidenreng. Jadi Yusufia itu Pak, Ibu itu ada di Sidenreng. Di Takalar ada, di Sidenreng Rapang ada. Itu ada semua silsilahnya. Iya. Lalu kemudian singkat cerita, alhamdulillah dari perjalanan panjang, dari lembaran kehidupan beliau yang luar biasa perjuangannya, alhamdulillah masih bisa kita amalkan amalan-amalan yang diajarkan secara bersilsilah oleh beliau. Kita sangat bersyukur sekali karena silsilah sambung menyambung itu masih sampai sekarang ada di tanah Goa ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridai kita semua sehingga ajaran-ajaran beliau yang telah diperjuangkan, dituntut di berbagai negara itu kita terus amalkan sampai akhir zaman. Hadirin sekalian sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, terima kasih semua jamaah di sini, tamu saya yang ada di sini, anak-anak saya hadir di sini. Pada malam ini kita merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmat dan contoh-contoh yang dilahirkan oleh Rasulullah, yang dicontohkan Rasulullah, rahmat itu sampai ke kita. Dari beberapa lembaran sejarah yang dibaca oleh para tokoh-tokoh kita, dari halaman ke halaman, tidak ada yang menyamai ketokohan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang, non-muslim pun, peneliti-peneliti non-muslim, occidentalis, orientalis, itu mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah peringkat pertama dari ketokohan. Dilihat dari lembaran sejarah, halaman-halaman hidupnya, itu dia ranking pertama di dunia ketokohannya, berdasarkan umurnya 63 tahun, lalu karya-karyanya membias ke seluruh dunia sampai hari ini. Dan alhamdulillah, edifikasi yang dilakukan oleh umatnya, tidak ada umat agama-agama di dunia. Saya hampir setiap malam berkomunikasi dan Zoom bersama dubes-dubes di luar negeri dan Kiai Haji Dr. Samsi Ali. Beliau mengatakan bahwa di luar negeri sekarang, di negara barat dan Eropa, itu sudah merindukan nilai-nilai tasawuf. Sehingga di New York sekarang, kata beliau, kemarin dulu saya Zoom lagi dengan beberapa tokoh-tokoh di dunia, kata beliau bahwa sekarang di Amerika itu mereka yang Katolik, mereka yang Protestan, tetapi dia juga belajar tentang meditasi. Jadi setiap hari 1 jam 30 menit dia belajar tentang meditasi. Meditasi dalam agama lain, di dalam agama Islam disebut tarikah. Tarikah adalah jalan dan tasawuf adalah ajaran inti dari ajaran-ajaran Islam yang disadur oleh para ulama-ulama hadis dan ulama-ulama Al-Quran. Dan alhamdulillah yang sempat membaiat saya, Al-Allama Nasir Sunnah Al-Hajj Muhammad Nur, itu adalah Al-Hafiz dalam tingkat hadis. Al-Hafiz itu tidak boleh kita terima gelar kalau kita tidak menghafal 15.000 hadis. Al-Allama Kiai Haji Muhammad Nur, itu Tarikatul Muhammadiyah, itu menghafal semua kutubus sittah, 6 kitab induk hadis dia hafal. Beliau bertasawuf, beliau bertarikah.
Syekh Yusuf, kalau saya lihat, saya baca karya-karyanya yang diberikan oleh mursyid kita masa lalu, maka saya menemukan bahwa beliau ahli fikih. Karena karya-karyanya ada fikih, beliau ahli tasawuf. Syekh Abdul Qadir Jailani demikian juga. Kalau kita baca kitab Al-Gunya, itu berisi intisari fikih dan berisi tatanan bagaimana ajaran-ajaran sofistik tasawuf itu. Artinya, kalau ada hari ini orang yang mengatakan tasawuf sesat, hafal dulu 20.000 hadis. Kalau cuma satu hadis dia hafal, apatah lagi tidak pernah melihat dan membaca kutubus sittah, itu belajar dulu. Iya. Karena yang menurunkan secara silsilah ini adalah ulama-ulama tersohor di masanya. Iya. Dan maulid ini dipraktekkan oleh mereka turun-temurun. Artinya tidak salah, karena perayaan maulid ini bukan ibadah. Kalau kita berbicara bid'ah, berarti berkaitan ibadah. Maulid ini bukan ibadah. Dan bid'ah itu bukan hukum. Karena hukum cuma 5. Bid'ah bukan termasuk hukum. Iya. Kalau ada yang bilang bahwa bid'ah hukum, suruh masuk di sini. Iya. Jadi para pemuka-pemuka tarekat masa lalu, para pemuka tasawuf, itu bukan orang ecek-ecek. Syekh Yusuf itu bukan orang sembarangan. Dia diakui negara-negara luar. Bukan cuma orang Bugis Makassar yang akui dia. Tajul Halawati itu diletakkan di kepalanya oleh gurunya sendiri di luar negeri, bukan di Tanah Goa. Satu-satunya menganut Tajul Halawati yang saya tahu itu cuma Syekh Yusuf. Karena Tajul Halawati itu adalah orang-orang yang sudah sempurna usulnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang memberikan itu gurunya sendiri. Hadirin dan hadirat dan anak-anakku sekalian yang sangat berbahagia. Alhamdulillah. Kalimat alhamdulillah itu sebenarnya adalah al-i'tiraf dalam ulumul Quran. Para ulama-ulama pengkaji Al-Quran, alhamdulillah mengucapkan itu merupakan kalimat dan kaidah al-i'tiraf. Apa itu al-i'tiraf? Sehingga setiap kita menerima nikmat, alhamdulillah. Apa yang kita lakukan sesudah itu, alhamdulillah. Kita mulai bismillah dan mengucapkan alhamdulillah. Mengapa? Itu adalah al-i'tiraf yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Al-i'tiraf adalah kenikmatan yang diberikan Tuhan yang tidak ada ujungnya. Kalau toh ada sekarang ini dan yang akan datang, para ahli menemukan semacam alat hitung yang bisa menghitung-hitung nikmat Tuhan, dia tidak akan sanggup menghitung nikmatnya. Alatnya sudah rusak, nikmat Tuhan belum cukup dia hitung. Dalam diri kita ini, tasawuf mengajarkan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ada yang mengatakan ulama itu hadis, tetapi ada yang mengatakan bahwa itu adalah maqalal ulama. Siapa yang ingin mengetahui Tuhannya, maka ketahui dirimu dulu. Artinya apa? Menatap diri sendiri merupakan al-i'tiraf. Kita pasti sadar bahwa yang kendalikan apa yang ada pada diri kita ini bukanlah kita. Andai kata kita tidak bakal sahid. Kita tidak bakal sakit, kita akan terus sehat, dan kita tidak akan jantungan, penyakit jantung. Tidak kita lumpuh, tidak kita buta, karena kita mengendalikan tubuh kita sendiri. Kalau itu kita sadar bahwa yang menguasai tubuh ini adalah Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dipelajari dalam ilmu tasawuf. Jadi tidak ada kesesatan di dalamnya. Allah berfirman dalam Al-Quran,
Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Meskipun air laut habis menjadi tinta, lalu tangkai kayu menjadi penanya, lalu daun-daun kayu kita ambil sebagai halaman-halaman lembarannya, nikmat Tuhan tidak bakal habis untuk ditulis dalam halaman lembaran-lembaran itu. Itulah disebut al-i'tiraf. Ya. Bersyukurlah kita semua hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat. Nikmat kesehatan dan nikmat iman. Kesehatan adalah nikmat yang utama. Seorang ibu tidak mungkin bisa merawat anak-anaknya kalau dia sakit. Seorang guru tidak mungkin bisa mengajar dengan baik dan mendidik anak-anak muridnya kalau dia sakit dan dia tidak sehat. Itu akan bermasalah murid-muridnya. Seorang pemimpin masyarakat dalam masyarakat tidak mungkin bisa mengurusi masyarakatnya kalau dia sakit. Seorang pemimpin harus sehat. Oleh karena itu nikmat kesehatan adalah nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah sempurna rasanya hidup ini kalau kesehatan itu dalam tubuh kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang sama-sama berbahagia. Seorang ibu mengerti tangisan anaknya di malam hari, apakah dia lapar, apakah dia sakit, itu cuma ibunya yang tahu isyarat-isyarat itu. Seekor singa, sebuas apapun, dia tidak akan menginjak anaknya sampai dia mati. Pasti dia dilangkahi. Dan seekor singa, dia akan mengerti bahwa anaknya lapar. Meskipun dia adalah raja rimba yang sangat buas. Oleh karena itu, mengapa demikian? Karena Allah memberikan rahmat kepada seluruh makhluknya. Allah memberikan rahmat kepada ibu, mengetahui bayinya lapar, bayinya sakit, dan lain sebagainya. Kalau bukan rahmat Tuhan, ibu tidak akan sanggup mengetahui itu dan tidak akan mengerti. Singa juga tidak akan mengerti bahwa ketika dia melangkah, dia akan injak anaknya. Tapi itu rahmat Allah diberikan kepada makhluk-makhluknya. Begitu pula lebah. Lebah diperintahkan oleh Allah. Kalau kau buat saran, wa yuha ilan nakhli anittakhizil jibala buyuta. Hai lebah, kata Tuhan, kalau kamu membuat saran, jangan di rumah-rumah penduduk, jangan di tempat rendah, karena bisa berbahaya terhadap orang dan kamu juga bisa dibahayai oleh orang. Jadi setiap lebah yang membuat saran, itu Allah mewahyukan kepadanya sesuatu. Apatah lagi kita ini orang-orang beriman umatnya Rasulullah, pasti insya Allah dengan ajaran, dengan jaminan Rasulullah SAW yang kita peringati malam ini, kita akan diberi hidayah, rahmat, dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang sama-sama berbahagia. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, hubbun nasi silakah. Nikmat yang paling hebat pula itu ketika kita menyambung kepada sesama manusia, itu hubungan. Seorang kaya tidak akan merasakan nikmat saringan kekayaannya kalau dia bakhil. Tetapi seorang kaya, dia akan menikmati kekayaannya dan merasakan nikmat Tuhan yang turun dan masuk ke dalam jiwanya ketika dia rajin memberi. Seorang pemimpin, dia tidak akan merasa nikmat ketika dia tidak memberikan rahmat kepada yang dipimpinnya, masyarakatnya. Demikian juga masyarakat, ketika tidak mendapat rahmat dari Allah, dia akan merepotkan pemimpinnya. Oleh karena itu Rasulullah diutus
Semua itu menjadi rahmat. Bukan cuma untuk dirinya, bukan cuma orang Islam, tetapi seluruh alam ini. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan maqalal ulama dia mengatakan bahwa rahmat siwallah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ditafsirkan ulama-ulama hikmah bahwa rahmatan lil alamin berarti bahwa siwallah. Siwallah adalah Rasulullah itu rahmat kepada seluruh makhluk selain Tuhan. Jadi dia rahmat ke neraka surga, rahmat ke langit, rahmat ke hewan, rahmat ke tumbuhan, rahmat ke manusia seluruhnya, bukan cuma umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibuktikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kelelahan suatu ketika dalam musafir di Madinah, maka bersandarlah di salah satu pohon kurma di Madinah. Setelah lelahnya Rasulullah hilang, maka dia berdiri meninggalkan pohon kurma itu. Setelah Rasulullah meninggalkan pohon kurma yang disandari tadi itu, pohon kurma itu menangis. Pohon kurma menangisi Rasulullah karena berhenti disandari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pohon kurma merasa bahwa rahmat Rasulullah ketika saja disandari itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang pemimpin diberi nikmat dan rahmat oleh Allah, maka insya Allah yang dipimpinnya juga merasa sejuk, merasa nyaman. Dan ketika yang dipimpinnya diberi rahmat Allah, maka yang memimpin juga merasa sejuk dan merasa aman. Inilah yang diharapkan oleh kita semua, inilah yang dibangun oleh Rasulullah SAW yang merupakan pilot proyek dunia. Konstitusi pertama yang dilahirkan Rasulullah, Piagam Madinah, itu adalah konstitusi tertulis pertama di dunia dan melahirkan masyarakat-masyarakat yang bermental seperti itu, lalu kemudian disebut masyarakat madani. Indonesia dalam konstitusi yang dibuat oleh tokoh-tokoh pemimpin kita diharapkan karena Indonesia merupakan masyarakat Indonesia dominan, maka diharapkan oleh pemimpin-pemimpin kita, tokoh-tokoh yang memimpin negara ini menjadi masyarakat madani di seluruh Indonesia ini. Jadi apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita adalah cerminan dari pasal-pasal beberapa halaman dari perisai kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang sama-sama berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang besar. Mengapa besar? Mari kita uji kebesaran beliau. Salah satunya adalah ketika Rasulullah meninggal dunia, maka dilantiklah Umar menjadi khalifah kedua. Ketika Umar menjadi khalifah, dia sering ketika duduk, dia sering tertawa dan sering menangis. Sahabat yang lain heran, lalu ditanya ke khalifah, mengapa khalifah biasa menangis, sesudah itu tertawa lagi? Dia katakan, hai sahabatku, saya menangis karena saya mengingat bahwa di masa lalu saya sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu saya adalah salah seorang yang kejam dan sempat membunuh anak perempuan saya dan saya kuburkan hidup-hidup. Kalau saya merenung dan saya ingat-ingat itu, maka saya menangis lagi. Lalu kemudian khalifah kenapa tertawa? Beliau menjelaskan bahwa saya tertawa ketika saya sendiri karena saya masa lalu sebelum bertemu Rasulullah, saya sering membuat sesembahan dari patung. Yang saya buat itu adalah dari kurma yang masak. Lalu kemudian saya sembah kurma itu. Lalu ketika saya lapar, kurma itu, Tuhan itu saya makan. Maka saya tertawa terhadap diri saya lagi. Untung lahir Nabi Muhammad SAW memberikan saya petunjuk-petunjuk sehingga saya termasuk orang-orang
yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, sama-sama berbahagia. Kesehatan itu penting. Dalam kaidah disebutkan as-sihhatu tajun ala ra'si as-sihhati wala yaraha illa a'illah. Kesehatan itu mahkota. Jadi kita pelihara karena kesehatan itu mahkota. Seorang raja ketika mahkotanya sudah turun, berarti dia bukan raja lagi. Kalau kita punya kesehatan dicabut, maka kita susah melakukan sesuatu. Jadi kesehatan itu mahkota, dan mahkota itu yang mampu melihat adalah orang-orang yang sakit. Yang mampu sadar bahwa kesehatan itu penting adalah orang-orang yang sakit. Hadirin sekalian yang sama-sama berbahagia. Mudah-mudahan hari ini dan selanjutnya kita diberi senantiasa kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita. Saya ajarkan kepada murid-murid saya di Khalwatiyah Yusufiyah seperti yang diajarkan saya kepada mursyid saya, Kiai Haji Karen Nompo. Dia mengatakan bahwa setiap saat apalagi masuk di sajadah, ucapkanlah Allahumma ftahli abwaaba rahmatikah. Karena kalau kita beribadah kepada Tuhan tanpa rahmatnya, tidak bakal bisa kita khusyuk. Dan kalau kau merenung duduk-duduk sendirian, selalulah berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya. Jangan selalu kesalahan kita ingat-ingat. Karena kalau kesalahan selalu kita ingat-ingat, bahwa kita akan takut menghadapi kematian. Orang yang takut menghadapi kematian adalah orang yang tersesat. Karena Allah berfirman, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Radiyatan mardiyah itu adalah kita rela kepada Tuhan, Tuhan rela kepada kita. Jangan takut mati. Oleh karena itu setiap kita duduk, setiap kita beribadah, awalnya kita ucapkan Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Terakhir bapak-bapak ibu-ibu sekalian, bergembiralah kita, berbahagialah kita hari ini. Kita yakin kepada ajaran Rasulullah, kita yakin kepada keberadaan Rasulullah, padahal kita tidak pernah berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia hidup pernah mengucapkan, tuba liman ra'ani wa amana bi wa tuba liman amana wa illam yarani. Berbahagialah orang-orang yang melihat saya dan beriman kepada saya. Tetapi sangat berbahagia lagi, berbahagia 3 kali ucapan Rasulullah bagi orang yang tidak pernah melihat saya tetapi yakin kepada saya dan melaksanakan ajaran-ajaran yang saya sampaikan meskipun dia tidak berjumpa kepada saya. Bapak sekalian, Abu Jahal itu pernah berjumpa kepada Rasulullah. Di dalam ilmu hadis, apa makna sahabat? Sahabat adalah, jadi di dalam hadis itu ada nama sahabat. Istilahnya sahabat. Ada tabi'in, ada tabi'in dan berikutnya. Sahabat adalah orang-orang yang berjumpa kepada Nabi dan dia berinteraksi. Ada namanya sahabat kecil, ada tabi'in besar. Sahabat kecil adalah semasa Nabi, tetapi tidak pernah berjumpa Nabi. Sahabat besar adalah berjumpa Rasulullah. Hadirin sekalian, Abu Jahal itu berjumpa Rasulullah. Tetapi dia tidak mampu melihat nur yang ada pada Rasulullah. Dia cuma kenal Muhammad, tetapi dia tidak kenal apa yang ada pada Muhammad. Makanya disebut Abu Jahal, bapaknya orang bodoh. Sebenarnya bukan tidak tahu membuat syair Abu Jahal itu. Dia pandai membuat syair, tetapi dia tidak mampu melihat kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sehingga dia zulmat. Dia bapaknya orang bodoh. Disebut, dia digelari dengan Abu Jahal. Orang yang tidak mampu melihat kebenaran
itu disebut Abu Jahal era sekarang. Oleh karena itu alhamdulillah, semua yang hadir di sini, saya berkeyakinan, saya hakul yakin, kebenaran itu sudah dia lihat. Sehingga mau datang di sini menghadiri Maulid Nabi Muhammad SAW. Terima kasih banyak atas kehadiran semua dan seluruh tamu-tamu yang ada saya di sini. Saya atas nama keluarga besar Tarekat Halawatiyah Yusufiyah dan Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Goa mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan anak-anakku sekalian, saya ucapkan terima kasih. Dan orang tua saya di sini Aji Padendang, Pak RT Kasiang ini baru pulang dari Jakarta. Saya tahu kemarin sama ibu, terima kasih, masih harus beristirahat, dia menyempatkan diri hadir duduk bersama kita di sini. Iya. Saya kira itu yang sempat saya sampaikan, jadi ini bukan ceramah, tetapi ini cuma prakata dari saya, supaya jelas apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Karena tidak ada sambutan panitia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat kepada kita sekalian dan inayahnya sehingga kesehatan kita selalu kita pelihara dan rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu meliputi kita. Kita berdoa, kita pejamkan mata dan kepala kita tundukkan. Karena begitu caranya Rasulullah mengajar kepada para sahabatnya. Ketika Rasulullah di hadapan para sahabatnya, maka seperti ada telur di ujung tanduk. Tidak pernah goyang-goyang Rasul, sahabat-sahabat Nabi. Dan tidak mau menatap mata Rasulullah SAW. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqah. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka lisanan rutba bi zikrika wa qalban mun'aman bi syukrika wa badanan hayyan layyinan li ta'atika wa a'tina ma'a zalika ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara ala qalbil bashar. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa nas'aluka qalban khashian wa nas'aluka al-afiyata min kulli baliyah. Allahumma inna nas'aluka at-taubatal kamilah wal maghfirata syamilah wal mahabbata ila Allah wan nabiyyi wal jami'ah. Allahumma hsyurna bi zumrati ahli la ilaha illallah la ilaha illallah La ilaha illallah wa ahyina bila ilaha illallah wa amitna ala qawli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah waj'al akhira kalamina la ilaha illallah waj'al akhira kalamina la ilaha illallah waj'al akhira kalamina la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dawahum fiha subhanallahum wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Acara selanjutnya, pembacaan kitab Al-Barasanji oleh jamaah ahli zikir Halwatiyah Yusufiyah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ini anak menantu mursyid saya. Beliau adalah Imam Masjid Agung Sungguh Minasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. Wa ila hadrati jami'i mursyidina lahum al-Fatihah. Wa ila hadratir rumusdina Syekh Sahib Sultan lahul Fatihah. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولاه، وأسني بحمد موارد سائغة هنية منتطعا من الشكر الجميل مطاياه، وأسلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجبال، واستمنح الله تعالى رضوانا يحس العطرة الطاهرة النبوية، ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه، واستجدي هداية لسلوك السبات الواضحة الجلية، وحفظا من الغواية في خطة الخطأ وخطاه، وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا أبقرية، ناظما من النسب الشريف إقدا تحل المسامع بهلا، واستعينوا بحول الله تعالى وقوته القوية، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبعد فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، واسمه شيبة الحميدة حسان السنية ابن هاشم، واسمه عمرو بن عبد مناف، واسمه المغيرة الذي ينتمى الارتقاء لعلياه، ابن قسي، واسمه مجمع ثم بقسي تقاسي في بلاده قضاة القسية، إلى أن عاده الله تعالى إلى الهرم المحترم فماهما
ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فيهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه كثير وارتضى ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية وسمي في سلمه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه ابن مدر بن نزار بن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأبى ودنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيه يسمي إسماعيل نسبته ومنتمى فعزم به من عقد تألقت كواكبه الدرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم وستته المنتقى نسب تعصم العلا بحلا قلدتها نجومها الجوزاء حبذا إكد سدودة وفعر أنت فيه اليتيمة الأسماء وأكرم به من نسب طهره الله تعالى من سفاه الجاهلية وأورد الزين العراقي وارده في مورده العني وروى حفظ الإله كرامة لمحمد آباءه الأمجاد سونا لأوسمه تركوا الصفة فلم يسبهم أعروه من آدم وإلى أبيه وأمه سرات سرى نور النبوة في أسارير ورهم البهية وبدر بدره في جبين جد عبد المطلب وابنه عبد الله عطر اللهم قدره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من سرفة الآمنة الزهرية وهسها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنوار الذاتية وسبى كل سب لهموم نصيب سباه وكوسيت الأرض بعد طول يوجد بها من النبات حللا سندسية وعينات الثمار وعدن الشجر للجاني جناه ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية واحتست من العوالم من الشرور كأسهم إياه أبشرت الجن بإذلال زمنه وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية ولهج بخبره كل خبر خبير وفي خلا حسنه وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد خبلت بسيد العالمين وخير البرية وسميه إذا ودعته محمدا لأنه ستحمد عقباه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز أهله نبي عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سكيما يعانونه وسقواه ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر كمرية وأن للزمان أن ينجلي عنه صدى خدر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الخطيرة القدسية وأخذها المحاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا صلى الله على محمد
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصفي المبرد وردنا يوم النشور ما رأينا العيسى هنت بالسرى إلا إليك والغمامة قد أضلت والملا صلوا عليك وأتاك العود يبكي وتذلل بين يديك واستجارت يا حبيبي عندك ظبي النفور عندما شدوا المحامل وتنادوا للرحيل جئتهم والدمع سائل قلت كيف لي دليل الله وتحمل للرسائل أيها الشوق الجزيل وطهاتك المنازل في العشي والبكور كل من في الكون حام فيك يا بني الجبين ولهم فيك غرام واشتياق وحنين في معانيك الأنام أنت للدائرين أنت للرسل ختام أنت للمولى شكور عبدك المسكين يرجو فضلك الجم الغفير فيك قد أحسنت ظني يا بشير يا نذير فأغثني وأجرني يا مجير من السعير يا غياثي يا ملاذي في مهمة الأمور سعد عبد قد تملى وانجلى عنه الحزين فيك يا بدر تجلى فلك الوصف الحسين ليس أزكى منك أصلا قط يا جد الحسين فعليك الله صلى دائما طول الدهور يا ولي الحسنات يا رفيع درجاتي كفر عني الذنوب واغفر عني السيئات أنت ستر المساوي ومقيل العثرات عليم السر وأخفى مستجيب الدعوات
رب فارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ومحيا كالشمس منك مضيء أسفرت لينه ليلة غراء ليلة المولد الذي كانت للدين سرور بيومه وازدهاء يوما ألت بيده ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء وأتت قومها بأفضل مما حملت قبله مريم العذراء مولد كان منه في طال الكفر وبال عليه وباء وتوالت بشرى الهواتف أن قضوا إلى المستوى وأبقى الهنا هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولد الشريف أئمة دورة ويارة الغوية فطوبى لمن كان تعظيمه وعليه وسلم ومرما عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 25 سنة سافر إلى بصرى في تجارة لخديجة الفتية ومعه غلامها ميسرة يخدم عليه الصلاة والسلام ويقوم بما عاناه فتزل تحت شجرة لدى صومعه دستورة راهبا نصرانية فعرف الراهب إذ مال إليه ظلها الوارف وأواه وقال ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي ذو صفات نقية ورسول قد خصه الله تعالى بالفضائل ورباه ثم قال لميسرة في عينيه همرة استظهارا للعالمين الخفية فأجابه بنعمة فحق لديه ما ظنه فيه وتوخاه وقال لميسرة لا نفارق وكن معه بصدق وعزم وحسن طوية فإنه ممن أكرمه الله تعالى بالنبوة واجتباه ثم عاد إلى مكة فرأت خديجة مقبلا وهي بين نسوة في علية وملكان على رأسه الشريف وهج الشمس قد أضلاها وأخبرها ميسرة بأنه رأى ذلك في السفرة كله وبما قال له الراهب وأودع لديه من الوصية وضاعف الله في تلك التجارة منحا ونما فبان لخديجة بما رأت وما سمعت أنه رسول الله تعالى إلى البرية الذي خص الله تعالى بقربه واصطفاه فحطبت لنفسها لتشم من الإيمان به طيب رياه فأخبر صلى الله عليه وسلم عمامه بما دعت إليه هذه البرة التقية فرغب فيما لفضل ودين وجمال ومال وحسب ونسب كل من القوم يهوى وخطب أبو طالب واثنى عليه صلى الله عليه وسلم بعد أن حمد الله بمحامد سنية وقال هو والله له نبأ عظيم يحمد فيه مسراه فزوج منها صلى الله عليه وسلم أبوها وقيل عمها وقيل أخوها لسابق السعادة الأزلية وأولدها كلا أولاده صلى الله عليه وسلم إلا الذي باسم الخليل سماه عطر اللهم قبر الكريم بعرف تسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 35 سنة بنت قريش الكعبة لانصدائها بسيود الأبتغية وتنازعوا في رب الحجر الأسود وكل أراد رفع ورجاء وأدب القيل والقال وتحالفوا على القتال وقوية الأسبية ثم تداعوا إلى الإنصاف وفوضوا الأمر لذي رعي صاب وانا فحكم بتحكم أول داهل من سنة الشيبية
فكان النبي صلى الله عليه وسلم أول داخل فقالوا هذا الأمين وكلنا نقبله ونرضاه، فأخبروا بأنهم رضوا أن يكون صاحب الحكم في هذا الملم ووليا. فوضع الحجر في ثوب ثم أمرنا أن ترفعوا القبائل جميعا إلى مرتقى، فرفعوا إلى مقره من ركن عتيق البنية، وضع صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة في موضع الآن وبنى. اغفر اللهم قبره الكريم برفع شذي من صلاة اللهم صل وتسليم. وسلم وبارك عليه وعلى وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما قبل له صلى الله عليه وسلم 40 سنة على أوفق الأقوال لذوي العالمية، بعثه الله تعالى للعالمين بشيرا ونذيرا فعمهم برحمة، وبدأ إلى تمام 6 أشهر بالرؤيا الصادقة الجلية، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك صباح أضاء سنة، وإنما بطي بالرؤيا تمرينا للقوة البشرية لئلا يفجأه الملك بصريح النبوة فلا تقاه قوى، وحبب إليه الخلق فكان يتعبد بحراء الليل للعددية إلى أن أتاه فيه صريح الحق ووافى، وذلك في يوم الاثنين ل17 ليلة خلت من شهر الليلة القدرية، وثم قال ل27 منه أو ل8 من شهر مولد الذي بدأ فيه بدر محيا، فقال له اقرأ فأبى فغطه غطة قوية، ثم قال له اقرأ فأبى فغطه ثانية حتى بلغ منه الجهد وغطى، ثم قال له اقرأ فأبى فغطه ثالثة ليتوجه إلى ما سيلقى إليه بجمعية ويقابله بجد واجتهاد ويتلقى، ثم فتر الوحي 3 سنين أو 30 شهرا ليشتاق إلى تشكافهاتك النفاحة الشذية، ثم أنزلت علي يا أيها المدثر فجاءه بجبريل بها ونادى، فكان لدبوته في تقدم باسم ربك شاهد على أن لها السابقية والتقدم على رسالته بالبشارة والنذارة لمن دعاه. اغفر اللهم قبره الكريم بأرب شزيم من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع، يخسف نعله ويرقع ثوبه ويهلب شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية، ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيع جنائزهم ولا يحكر فكر دق الفقر وأشوى، ويقبل المعذرة ولا يقابل أحدا بما يكره، ويمشي مع الأرملة وذوي العبودية، ولا يهاب الملوك ويغضب لله تعالى ويرضى لرضاه، ويمشي خلف أصحابه ويقول خلوا ظهري للملائكة الروحانية، ويركب البعير والفرس والبغلة وحمارا بعض الملوك إليه أهدى، ويعصب على بطنه الحجر من الجوع وقد أوتي مفاتيح الخزائن الأرضية، وراودته الجبال بأن تكون له ذهبا فأبى، وكان صلى الله عليه وسلم يكل لك ويبدأ من لقيه بالسلام، ويطيل الصلاة ويقصر الخطب الجمعية، ويتألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل ويمزى، ولا يقول إلا حقا يحب الله تعالى ويرضى. وها هنا وقفا بنا جواد المقال عن اضطراد في الحلبة البيانية، وبلغ ضائن الإملاء في فدافد الإيضاح منتهى.
عطر اللهم كم القرية من برب سليم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم يا باسط اليدين بالعطية يا من إذا رفعت إليه يكف العبد كفاه يا من تنزه في ذات وصفاته الأحدية أن يكون له فيها نظائر وأشباه يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه يا من استذل الأنام إلى قدرته القيومية وأرشد بفضله من استرشده واستهداه نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزالت من ظلمات الشك دجاه ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعنى وبآله كواكب أمن البرية وسفينة السلامة والنجاة وبأصحابه أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله وبحملة شريعته أولي المناكب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية وتنجح لكل من الحاضرين والغائبين مطلبه ومناه وتخلصنا من أسر الشهوات والأدواء القلبية وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا وتكفينا كل مذلمة وبلية ولا تجعلنا ممن أهواه هوى وتدني لنا من حسن اليقين كطوفا دانية جنيا وتمهو عنا كل ذنب جنينا وتمهو عنا كل ذنب جنينا وتمهو عنا يا مولانا كل ذنب جنينا وتستر لكل منا عيبه وعجزه وحصره وعيا وتسهل لنا من صالح الأعمال ما عز ذراه وتعم جمعنا هذا من خزائن منيك السنية برحمة ومغفرة وتديم عمن سواك غنى اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومزيا ولكل راج ما أمله فيك رجا وقد سألناك راجين مواهبك اللدنية فحقق لنا ما منك رجونا فحقق لنا ما منك رجونا فحقق لنا يا مولانا ما منك رجونا
اللهم آمن الرعاة وأصل الرعاة والرعية وعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا الليلة وأجرا. اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة رخية واسقنا غيثا يعم انسياب السيب السبسب وربا واغفر لناسجي هذه البرود المحبرة المولدية سيدنا جعفر من إلى البرزنجي نسبة ومنتمى وحقق له الفوز بقربك والرجاء والأمنية واجعل مع المقربين مكيلا له وسكنا واستر له عيبه وعجزه وعصره وعيا وكاتبها وقارئها ومن أصاغ إليها سمعه وأصغى. اللهم وصل وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالى ما شنفت الآذان من وصف الضر بأقراط جوهرية وتحلت صدور المحافل المنيفة بأقود حلا. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. صلاة الله عليه. Dengan berakhirnya pembacaan kitab Al-Barasanji, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian acara kita pada malam ini. Saya Rizka Fauzani Fatta mengucapkan permohonan maaf bila terdapat kesalahan dalam proses acara ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan dihibur oleh grup kasidah, yaitu dari Kasidah Nurul Qalbi, pimpinan Ibu Nahar. Kepada grup kasidah, silahkan untuk menampilkan penampilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mutrilillah bi ahlil badri ya Allah. Badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin ala Yasin Habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min gumma bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Yasin Habibillah. Cek. Alaika zainal anbiya, alaika atqal atqiya, alaika zainal anbiya, alaika
عليك زين عليك من رب السماء عليك دائما بالانقضاء عليك عليك طه يا طبيب عليك يا مسكي والطيب عليك يا ما يدنو عليك يا مسكي والطيب عليك يا ما يدنو عليك زين الأنبياء عليك أزكى الأتقياء عليك زين الأنبياء عليك أزكى الأتقياء عليك أسفل ulang عليك أسقياء لا 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 عليك من رب السماء عليك دائما بالانقضاء عليك أحمد يا حبيب عليك طه يا طبيب عليك يا مسكي وطيب عليك يا ما يدنو عليك يا مسكي وطيب عليك يا ما يدنو عليك زين الأنبياء عليك أزكى الأتقياء عليك زين الأنبياء عليك أزكى الأتقياء عليك أسفى الأسقياء عليك أسفى الأسقياء Bila ingin bersama Nabi di dalam surga, senangkan dulu hatinya dengan solawat. Bila ingin selamat nanti dari neraka, mintalah syafaat pada Nabi Muhammad. Allah
salli ala Muhammadin ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammadin ya Rabbi salli bila ingin berjumpa Nabi hari kiamat basahi dulu bibirmu dengan sholawat bila ingin selamat nanti dapat syafaat teguhkan cinta kepada Nabi Muhammad ragu jangan tunggu dulu istiqamalah bersolawat kepadanya jangan malu karena dosamu Rasulullah sangat mencintai umatnya Allahumma sholli ala Muhammadin ya Rabbi sholli alaihi Allahumma sholli ala Muhammadin ya Rabbi sholli alaihi wasallim bila ingin bersama Nabi di dalam surga senangkan dulu hatinya dengan sholawat bila ingin selamat nanti dari neraka mintalah syafaat pada Nabi Muhammad Allahumma ala Muhammadin ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammadin ya Rabbi salli alaihi wasallim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فيا